Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele ditlhogo tsa dikgang. Nathi Mthethwa o diretse tirelo phitlho ya semmuso maabane. Mo go tsa mono porofenseng lenaneo la tsosoloso ya boitsholo le simolotse mo Matlosana. Tsa boditšhabatšhaba ba tshwarwa ba le mmalwa ba Iseraele ba golotswe gompieno. Mo go tsa metshameko sedika sa Dr. Kenneth Kaunda se ne se tshwere moletlo wa bolwetse jwa kankere. Moemedi wa Aforika Borwa kwa France Nathi Mthethwa o ne a gopolwa ka lorato la gagwe, dithuto le dikabelo tsa gagwe mo temokerasing ya Aforika Borwa. Mthethwa yo o tlhokafaletseng kwa Paris ka Lwetse o tlogela mosadi wa gagwe le bana ba le barataro. Tirelo phitlho e kgethegileng ya semmuso e ne e tshwaretse kwa KwaZulu-Natal maabane jaaka moporesidente Cyril Ramaphosa a ne a fana ka puo. Ramaphosa o tlhalositse Mthethwa jaaka moetelediphetogo yo neng a sa ikwatlhaile go lwantsha tlhaolele. From the earliest days of his activism, Ambassador Nathi Mthethwa refused to accept the injustice of apartheid. Faced with laws that sought to divide, to demean and to destroy, he responded not with resignation. He responded not with cowardice, but with resolve. Whether organizing workers at the Just Jews factory in KZN here, organizing underground meetings, mobilizing young people, offering comfort where there was despair, or organizing for peaceful resistance, Comrade Nathi placed himself always on the front lines. Mo go tsa mono porofenseng semesegolo sa lekgotla la masepala wa selegae wa Matlosana Rosie Thabanchu o simolotse semmuso lenaneo la tsosoloso ya boitsholo ka la tshipi kwa kerekeng ya Phodiso Worship kwa Kanana. Ketelo eno e tshwaya tshimologo ya maiteko a magolo jaaka Thabanchu le setlhopha sa gagwe ba rulaganyetsa go etela dikereke di le dintsi go rela masepala mo dibekeng tse di tlang. Go itsise baagi ka thulaganyo eno go supa gore masepala o dira maiteko a magolo go rotloetsa boitsholo jo bo siameng, go tlotlana le go nna maikarabelo. Lenaneo la tsosoloso ya boitsholo kana moral regeneration le ikaeletse go kopanya pusoselegae, dikereke le baagi go samagana le dikgang tsa loago le go tlhotlheletsa phetogo le boitsholo jo bo siameng. Fa na bua le Phuthego, Councillor Thabanchu o gateletse botlhokwa jwa seabe sa mekgatlho e theilweng mo ditheong tsa tumelo e nang le sone mo go rotloetseng setšhaba go nna le boitsholo jo bo siameng. Mo puisanong ya rona le Councillor Thabanchu o re kaetse ka botlalo lebaka legolo lwa thankgololo ya lenaneo le. Today we are here mo Phodiso, but before that, my name is Rosie Thabanchu. I'm the Chief Whip of ANC and in Matlosana Municipality, also the Single Whip of Council. Today we are here at Phodiso, where we have come to introduce Moral Regeneration Program that is in the office of the Chief Whip to the churchgoers, to the Christian. It's a program that is located in the office of the Chief Whip in Matlosana, but we found it befitting gore we must come and introduce to the churches because we believe gore the morals tsa rona on the basis ya gore ha re sa tlholo re di le ka tsela e hantle, then it is important gore re tle pele re simolle ka badumedi ke bone ba ba tlhaloganyang go tswa mo Bibeleng gore God establish moral standards for us. Ke tsaya for example Exodus 20 e buang ka all the commandments that we need to follow. Now because society ya rona gone yaanong e setse e lebetse ka tseo go botlhokwa gore re ikgopotse gore re tswa ko kae. Re buisane gape le moruti wa Phuthego ya Phodiso ebile e le sebueledi sa lenaneo le David Mofokeng mme a re kaela ka ga karolo e bone ba nang le yone ka lenaneo le.
not spread to them. So allow us today to say we are here to come and give special information to the community. It's not only at Phodiso Worship Center, but it's only the beginning whereby re tlo tsamaya all around to tell people about moral regeneration. Most of the people in churches are facing problems and all that. Really involved, not knowing, not having knowledge. So it's not only in churches, but we'll be moving around in the whole society. Re bua ka the moral regeneration, teaching the community. Our chief whip here amongst us, supporting the program to remind people that there's still hope. Because of most of the people are giving negative thoughts to the municipality, thinking that the municipality does not love or give attention to the community. But we are here as the link between the community and the society and the municipality to say we are bringing back hope, to say we are moving forward. All right, as the church, the activity that we're going to do, we normally have special events that are there that is called mother and daughter, man, teacher, boy, child. So in those activities, we as the church, with the information equipped, we're still moving forward, and we'll be inviting other churches to form part whereby about the moral regeneration. Now, I believe that the one or two that has absorbed the information of today will spread it amongst, but we will have special programs that are there whereby Reto Sebetsa Rele Kaofela. Mong wa setlamo sa dibese sa Sizanani Mazulu, Mohammed Isop, o isitse mokhuduthamaga wa dipalangwa mo Northwest Wessels Moreng le badiredi ba lefapha kwa kgotlatshekelo kgolo ya Mahikeng go thibela go abelwa ga konteraka e tsaya madi a mantsi go mofenyi yo tlhwatlhwa e kwa godimo moraga gore a fiwe tendara ya tlhwatlhwa e kwa tlase e nang le maemo a kwa godimo a tirelo. Mohammed o nnile le seabe mo setlhopheng sa batho ba le bane ba ba neng ba na le tetla ya go tsamaisa baagi ba porofense. Setlamo se ne sa lemoga gore le fa e ne e le sone sa tlhotlhwa e kwa godimo ya diranta di le 22 ka dikilometara, lefapha le ne la abela Ikwezi le Tasmika fela ditsela tse di neng di na le poelo e kwa godimo, e leng kgwebo e kopaneng e neng e ntshitse tlhotlhwa e kwa godimo thata ya diranta di le 39 ka kilometara. Tota ka tshwetso e ne sa namatse Esop, o ne a ya kwa kgotlatshekelo kgolo ka Labotlhano a tlhagisa matshwenyego ka ditshenyegelo tse di sa tlhokegeng le ka go tsewa letlhakore. O ne a lemoga gore Ikwezi le Tasmika JV di ne di le mo maemong a bofelo go ba le bane ba ba neng ba atlegile mo go beeng ditlhwatlhwa. Baemedi ba semolao ba Esop Motilal Attorneys ba ne ba romelela lefapha lekwalo ka Laboraro ba batla tlhaloso letsatsi le le latelang. Fa se na go amogela karabo, Esop o ne a ya kwa kgotlatshekelo kgolo go ya go kopa taelo ya nakwana go emisa kontraka go fitlha go nna le kitsiso e nngwe. Tsa porofense Meretsanammogo tsa bosetšhaba. Tona ya thuto e kgolwane Buti Manamela o pegile molato go bonweenwee le go nyatsa dithulaganyo tsa dithendara ka ntlha ya boipelaetso mo diyunibesithing dingwe go ralala naga. Tshekatsheko ya ga Manamela ke go latela dikgotlhang kwa yunibesithing ya Fort Hare le Free State. Campus ya Ellis kwa Fort Hare e ne ya tswala nakwana beke e fetileng moraga ditshupetso tse di neng di tletse thubakanyo ka ntlha ya mathata a puso. Baithuti ba ba fetang 12 ba kwa Free State ba ne ba tshwara kwa dikempaseng tsa Bloemfontein le Qwaqwa ka ditshupetso kgatlhanong le kakanyo ya go tlosiwa ga ikwadiso ya nakwana e tla simololang go dira mo ngwageng o tlang. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Israel Defense Force e tlhomamisitse gore batshwara ba le mmalwa ba Iseraele ba golotswe mme ba boetse kwa nageng. Batshwara bano ba thupilwe ka dikgoka kwa borwa jwa Iseraele ka nako ya ditlhaselo fa kgwedi eno e tlhola malatsi a le 7 ka ngwaga wa 2023. Iseraele e tla gorola bagolegwa ba le 250 ba Palestine le batshwara ba ba fetang 1,700. Moporesidente Donald Trump o ile kwa Iseraele go bua le maloko a palamente pele a ya kwa kopanong e tsenelwang ke baeteledipele ba lefatshe kwa Egypt.
Gabagare batlhankedi ba lekgotla la ditšhabakopano ba tlhalositse phitlhelelo ya go romela thuso kwa Gaza maabane jaaka e lerileng kgatelopele e bonagalang. Dilwana tse di kgabaganyetsang kwa Gaza di akaretsa bupi, maungo le nama. Mokgatlho mogolo wa thuso ya botho kwa Gaza o nang le dirori tsa thuso di le 6,000 tse di emeng kwa ntle ga Egepetwa le Jordan o ne wa tlhalosa fa o sena tshedimosetso ka seabe sa one mo go oketseng thuso e neelwang Gaza. Tota mmueledi Jonathan Fowler o ne a re mokgatlho wa UN o thusang batshabi ba Palestina o ikemiseditse go thusa mme o na le dijo tse di lekaneng mo mabolokelong a one a go tlamela baagi botlhe ba kwa Gaza dikgwedi di le 3. Dikgatiso tsa ditshwantsho tsa Associated Press di ne di bontsha dikolotsana di le dintsi di kgabaganya karolo ya Egepetwa ya Rafah e kgabaganyang Gaza Strip. Mokgatlho wa Egyptian Red Crescent tota o ne wa kaya fa o tshotse dilwana tsa kalafi, ditente, dikobo le dijo le leokwane. Go kaiwa fa dirori tseno di tla ya kwa lefelong la tlhatlhobo kwa kgaolong ya Kerem Shalom gore masole a Iseraele a tle go di tlhatlhoba. Abir Etifa yo e leng mmueledi wa World Food Program o begile fa badiri ba ne ba phepafatsa ditsela mo teng ga Gaza ka latshipi go thusa go isa dijo. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba meretsanammogo tsa kgwebo. Tirelo ya lekgetho ya Aforika Borwa SARS e golotse direkoto tsa lekgetho tsa motsamaisi-mogolo wa pele wa setheo sa PRASA Lucky Montana kwa kopanong ya bobegakgang kwa Pretoria ka Lamatlhatso. Seno ke morago ga gore Montana a latofatse badiredi ba SARS ka tlolomolao go akaretsa le mokomišenara Edward Kieswetter fa kgwedi eno e tlhola malatsi a le 7. Montana o ba latofaditse ka go tlhama katlholo ya kgotlatshekelo go supa molato wa lekgetho la diranta tse dimilione tse 55 le ditsamaiso tse di latelang kgatlhanong le ena. SARS ya re e dirile go ya ka molao wa tsamaiso ya lekgetho o nayang tirelo maatla a go senola dintlha tsa moduela lekgetho go sireletsa boikanyego jwa tsamaiso fa e le gore go rekisitswe tshedimosetso e seng ya nnete. Sebueledi sa SARS Sephethi Sibeko a re seno se ne se le botlhokwa morago ga gore Montana a latofatse setheo sa puso. Mr. Tshepo Lucky Montana, a member of parliament, initiated a public attack on the South African Revenue Service in recent days via the news agency Independent Online, IOL. Other news outlets subsequently repeated the claims to some extent or another. Mr. Montana's false claims are specific. According to IOL, he claimed the following: SARS abused its powers, maladministration by SARS, that SARS conducted a political motivated witch hunt, and that SARS has fraudulently doctored a fake court judgment to justify a hefty tax bill. According to IOL, Mr. Montana, based on the above claim, laid charges against SARS representative for fraud with the South African Police Service, SAPS. On 8 October 2025, SARS responded in a general press statement rejecting the claims as false. You will see in our Annexure 1. SARS proceeded to issue a formal notice to Mr. Montana in terms of Section 67, subsection 5 of the Tax Administration Act 28 of 2011. We call it TAA. In terms of Section 67, subsection 5 of the TAA, SARS is empowered to publicly disclose taxpayer information where it is necessary to counteract false statements that may undermine the integrity and public confidence in the tax system. The notice afforded Mr. Montana the opportunity to retract his statement and false allegation within 24 hours. We're almost 72 hours into that deadline. Mr. Montana failed to do so. Tla re tsene mo go tsa metshameko.
Masepala wa sedika sa Dr. Kenneth Kaunda ka tirisanommogo le Elaten Fitness Zone le lefapha la boitekanelo ba ne ba tshwere tiro ya temoso ya bolwetse jwa kankere ka Lamatlhatso kwa Elaten Park mo Klerksdorp. Tiro eno e ne akaretsa go kopanya ikatiso ya mmele le go tlhatlhoba boitekanelo ka maikaelelo a go ruta le go thusa batho go lwantsha kankere. Moletlo yono o ne o rotloetsa botshelo jo bo itekanetseng go nna le botsogo jo bo siameng. Batsayakarolo ba nnile le seabe ka matlhagatlhaga mo ditirong tse di farologaneng tsa go ikatisa. Re buisane le morulaganyi le moemedi wa Elaten Fitness Zone e bong Mamokete gore itsise botlhokwa le lebaka legolo la go laletsa baagi go tla go tsaya karolo le go ba tsibosa ka bolwetse jo jwa kankere ga mmogo le go rotloetsa baagi go tshela botshelo jo bo itekanetseng ka gonne ba ikatisa le go ja dikotla. Re bona gore batho ba rona ha ba itse gantsi ka cancer ba itse mare ba itlhogomolosa gore cancer e le gore e go tshwara ga go diregileng. Re ba rutile ka matshwao a cancer le gore ba ka tshwanela ke gore ba ye kae go ka kry-a thuso ka cancer. Ka jalo ke rata gore ke a leboga thata for the support. Our instructors, Department of Health District, we say thank you very much for the support. Baagi ba rona ka jeno dara mo ba tsebile ebile bana le tsela e ntle e ba itseng gore ba ka ya kae ga ba batla thuso. Klerksdorp Hospital is a complex. There's a Klerksdorp Hospital in town whereby oncology is there. They can go there for ba kry-e tsebo e ntsi ka ga cancer. And then Tshepong and Dr. Mohapi was also here for mental health. We know gore when your body is sick already and your mind is gonna be sick. So that's where fitness gets in as Elaten Fitness Zone. Rona re fela ba ke vutle mmele wa bone o be active, circulation e be active mo mmeleng wa bone so that di lampo di ska nna gantsi gore di formege mo mmeleng wa bone. So exercise is very important, mild exercise is very important, walking is very important, plus eating healthy. And you stop smoking, of course. Re buisane gape le bafalodi ba kankere gore itsisi ka loeto la bone le go rotloetsa bao ba samaganeng le jone. I was diagnosed cancer in the year 2020 during the COVID era. Then I went for surgery for my breast on the left, mastectomy, on the 20th of December 2020. In the year 2021, I was still on chemo. After having completed my chemo, I also went for radiation, of which I also complete. It was in 2021. Then, for now, I'm going for my checkups, for my medication also. But the journey was not easy. Cancer is a journey. But it's all about a mindset which is positive. It's about self-acceptance. And it's also about advocacy, teaching the others that cancer can be cured. Moreover, if it has been detected at an earlier stage. But as human beings, we also stigmatize people with cancer. We need to deal with the myths so that the facts are assisting us in this journey. It's always better to seek for professional advice, not to rely on myths, because really you'll be prolonging the process of healing. Yes, can survive. I'm 46 years old now. I've discovered that I have cancer on 2021 October. And then the importance of this event is to make people aware that there is this disease that is called cancer, but this disease, it does not kill per se, ne? Only if you were diagnosed early detection, this cancer, you can go through treatment, then you will overcome this. And the importance, another factor, importance thing is that it focuses on rate, then people must go and test. Lindeka Notwane yo ga jana a lwantshanang le bolwetse jo jwa kankere o re neetse tsamao ya gagwe ga jana. Good day, ka lebitso ke nna Lindeka Daphne Notwane. I am originally from Klerksdorp. I basically started knowing my status diagnosis early this year, which was May
and I was diagnosed with stage 1 breast cancer. I'm currently undergoing chemo. I have already done my surgery, and so far the process has been so good because I am following the instructions the doctor as much as possible. I'm trusting in their process. I'm trusting in their advices as by the experts by the best. They know what's best for me as a patient. So with regard to me attending this particular session, it thusa thata ka go dira batho aware ka gore they must screen themselves, create regular checkups so that they can get earlier detected. Mo puisanong ya rona le Ngaka Hussein o re kaetse karolo ya gagwe le go rotloetsa baagi go tswelela go itlhatlhoba le go itsise ba malapa a bone ka ga bolwetse jo. Increase breast cancer awareness in the community. Breast cancer is has such a high incidence in the world. It's second only to skin cancer. It's the leading cancer in women, and the problem is that the majority of South African women are diagnosed very, very late, when they are very advanced, when the cancer is very advanced. Up to 70% of black women will have their breast cancers diagnosed at stage 3, and that affects their prognosis. So any little bit that we can do to reach out to the community, to inform people, to raise their awareness so that we can detect breast cancer at an earlier stage and bring about a better outcome for our people, we have to do that. So every little bit helps. What we do today, I hope, will have a snowball effect, that the people that were here will go out and discuss it with their families, with their parents, their siblings, their children, their community, and that we can maybe make a dent in the diagnosis of breast cancer, so that people are not diagnosed at stage 3 when the prognosis is so much poorer than if it was diagnosed early. Setlhopha sa Bafana se tla tshameka kgatlhanong le Rwanda kwa Mbombela ka moso moraga motshameko o senang dino le Zimbabwe wa kgaisano ya go tsenela sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026 kwa Moses Mabhida Stadium ka Labotlhano maitsiboa. Le fa setlhopha sa ga Hugo Bruce ne se laola motshameko mme se kgona go bona ditshono tse dintsi tsa go nosa ga se a kgona go di dirisa. Dipholo di baya Aforika Borwa mo maemong a bobedi mo setlhopheng sa C ka dintlha tse pedi moraga boeteledipele ba Benin ba ba tlileng go kopana le Nigeria mo motshamekong wa bone wa bofelo wa setlhopha. Re diwetsa fa magaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate motho eso sala sentle.